Dana iz Ekostana. Dakle, za vas imamo pripremljen repertoar vesti današnjeg dana, 29. sečnja 2018. Pile je dan današnjeg otišao na Zavod za zapošljavanje. Ne, ovo se upravo dogodilo na današnji dan i veoma, dakle, javnost je zgrožena, neki, dakle, i obradovaju, dakle, prvom odluku. Evo, dalja vijest je, Škoti Škrlec su vam skuhali ručak, ne možete vjerovati, ali danas je to prvi put desilo. Dakle, pašta sa pomalo sirovim mlakom, do duše sa mnogo duše. Sa mnogo duše, da. Do duše s mnogo duše i, dakle, prijesnih mrkava. Tako je, Škot uči novi život. Dakle, nakon svađe sa Jurajom, dakle, to su eksplicit showbiz vijesti, Megi misteriozno nestaje. Do još uvijek, do 20 sati 45 minuta, dalje niko ne zna gdje je naša Magdalena Pišta. Magdalena, molim ti, javi sad. I kao bonus vijest, tokom pospremanja stola izgubio se trip. Ali, dobivamo. Trip je pronađen, sve je u redu. Hvala, dragi gledatelji, vidimo se u idućem spektaklu Vijesti Dana iz Ekostana.